ohoro yo ru muingi wagire ni gwitikia tondu aigua we ni waria umuthi twaigua DCI ni aria muthenya ungi twaigua mundu ungi ni kurira mabitha angitorona guku mitambo-ini yo kinyaniria ona makaria makauga ohoro cio wacutukiri tutire ho tukirugama mbaũ-ini tukarugama twibika riu muingi ri tondu ni nyu mwihokeirwo ohoro wigie ugitiri na maundu megie kuiga watho ri muingi ungitikia ni wega muno no ndwaciria kirumana kiria rekedirikania muingi ati National Police Service itokoretio ni General Douglas Kanja ni muruti wira fiu. Yes, ni muruti wira niwe munene wa maundu mothe makoraine na borithi. General kurigana na directio kurigana muhiano cio ndaneana hau no riri woka communication kana hindi ya kurarutwo mugambo tondu ni DCI muthenya ungi ni araheanire press conference. Yes, muike kwenda uririkani undu umwe press conference iyo ni press conference ya Inspector General no riri rimwe na rimwe kindu gitagwo delegation. Yes, Inspector General ni emita DCI kana no ete DIG APS Mr. Masengeri kana ete DIG KPS amohe instructions tondu riri aina maundu maingi mawira ni maingi na thini wa mawira ri ni tawe haha bwana kuria we uri studio turaria nawe direction mundu urandika mohoro hari cameraman hari ki koguo kedirikania muingi kediria DCI araria kana etanite press conference ucio bado ni mugambo wa mundu gwitwo Inspector General niwe commander witu munene. Yagirita statement itaratwarana no ria hihi kuhana asa gutire no hotito cio statement yo araneana yumite kwi mundu gwitwo Inspector General niwe munene witu uguo twagene gwitikia uria twerwo twetikie ohoro cio umite kwe mukubwa tondu na gutire na conflict statement yo irathomo ni DCI ni statement ya Inspector General muiki wagire ni guthikiriria hau no ririkani ati ithui turi kindu kimwe riu wireke tugicoke hari andu angi ningi mareyumiria na thuku ici ni gucenjetie muno Shesheni hakuhe nawe.